Jawab tusa kajam jaman nama kajina na sudevat. Saka tusa kajam jaman orja sepui na kainwa semas. Imazai tua ibisyo, imazai tua unma kayan, imazai tua tapuro karan, pajudu sapuro karan. 以佛所书6章10节到20节。Izanan vili-vililan kukai. Kirangzu tua na penaramo picur nuata marairai sano kana pupicur. Iravan sini papi rava nua semas danumun turivosan penulat. Ulamuna ana seka kezeng paetse vetua ligilan nua akuma. Ayatua aichua ta ki uci-ucian ini ka cau-cau mavana jua pinaka palavalawak azwa pinaka pupicu-picur azwa pinaka marairai nusa sermalaman kacauan. Azwa na kuya-kuya babak maka karvarvan manasika iravan azwa sini papi rava nuat semas turivasan penulat no madalun na kuya-kuya adaw kimung na makaya paetsev anan ki eci sano papulatan anu picur sano kana sekakezeng marengendil manasika kana pajiru pardedan azwa na masam parderet kaulidan turu ki pasirman azwa na masam si pasirasrem tua warung nanguan au sanjukapu anu jemau ciker parau tua na penakarwareva kaya patara majajalu-jalu katsua parau tazwa namasan alatap saruan tua semas kimuna makaya mevut tua sini pana ni satan sapu penulat au tavraku sanu tarpunan azwa namasan tarpung pasli sanu arapi azwa na tala parawatsa na vavaka taki mavana kai nua semas kipasavidu tuanu inuri katuanu ki aung inuri-nuriyu paka tua tala parawatsa na vavak parau-raut kana paskedu maya masupir maya pusa sekezan pacikat inuri tua marka sinjia mapulat inuri anakan uta ulakena papusawani tua uriku syaivu kai nu uri ivu akan ulaneka nuku rekutan temau ciker tua sini zaau ana penakarwareva kai kumali ta inajaya naken tua kicikit na masam ro kita vari-vari taken stakamaya temau ciker taichua na penakarwareva kai inuri-nurian naken ula ini kakena na para roketan kipu sensengan ta temau ciker aicu kainwa semas satu cuaca jam-jaman sini pupatarvan yao 准备好 kipajiru 20世纪的护教家鲁易斯在《小心魔鬼很聪明》一书中写道，最聪明的魔鬼不会拿香蕉皮害人跌倒，或伸出脚把人绊倒，反而是搬来名利、权势、威望，为你铺上一条通往名为地狱的康庄大道。不同的时代，
不同的时空与世代的基督徒所面对的信仰挑战和冲击都不一样。不变的是，在信仰里，那些我们眼睛所看不见的属灵征战，魔鬼黑暗势力会用许多意想不到的方式向人发出挑战，因此我们更需要时刻做好准备。经验老道的保罗都不忘请求信徒为他祷告，那我们岂不应该时刻警醒，随时准备好吗？Sinaya tu coka jaman-jaman. Saka tucu asina apuru akai mazaitu atapuru katu sepaca karan. Manasika kana padiru pardiridan nazwa na masam pardirid a kauridan na turu. Ki pasirmanan nazwa na masam si pasir serem toa varong a nangwaan. Aicu kai no cemas. Sa tusu asini pada zekat janutin. Aicu akuma nama yang otan dihai-hai jamaju. Dihangotan jamaju. Inuluti inuliangotan jamaju. Nu karakuda cintu akum danga karakuda ngotan neco akuma. Ini ka sabida. Awai ka pasoli vai janutin. Kini jaja sejin. Kini caingan cino akuma. Saka pasemara-mara janutin na kwa nukati na kipadire. Na kwa nukati na sumupo pororo to a sisiu akai no atsemas. Na kwa nukati na inulia pororo. Mana rizo ta pisur akipa etsev to aichua akuma. Aichua akuma nekano pilihan ni maju. Kana tsao kana timanga kijikchi ni maju. Sa pada lukuya-kuyain. Sa pada lungwangwain atau masan la parut la masan tanuakan na akuma ayaya aichu akuma pasamarau janutin. Saka padiru ki padiru an maru ta ki padiri inuri yan ka inuri kituru ta kaina semat supu ta kaina semat manari makaya izo makaya susika makaya na pa etsev to mana akuma ayaya pasamarau janutin. Sakala tina kemelang. Satu cuaca sini pakai nemen janutin. 现今我所面对的信仰征战是什么？是人们对基督信仰的反对，还是受到社会价值观及错误教导的挑战？现在都说个zaman aru jaga luina kinmen latina nagamalu kinmen sakaka inuli。主啊，求你使我明白，有关信仰的事不是听听就好，而是要认真面对。也求你帮助我，愿意为信仰付上代价，能够穿戴属灵的金装，为主征战，做你忠心的门徒。Thomas, kawan dan sung la supina, bayakan tuan cawan uri nama kena, maluai nama kena kemelang, ai chua nama tu cuai ka cawan na kuya. Lakana na pasavita kisamula inuri pasavida sumuputa sukaya supada zakat lakana na makaya kisamula kitsfungan to chana matutu aru sisarapayan sakala makaya sunata na pusara tanoken uri makaya kena kiparain uri kiparain aken tanusun sakamaya uri na makaya kena na kiparenga pororo tan sunanya semasa iza apisur arimake ki patsevu toichwa marka akuma semas mali lakana nakiparenga pororo na nakiparen tan suna sa skaulan ayakan naki au saka mali mas mali ku inuri ipaparangal pakata sungadan Yesu Kristo amen. Mali tu soka jam-jaman nama kati na misa selang sumupu kilaroi to akai no atsamas latina na takamelang tapu pitsur no sumupusuputin to kai no atsamas masarokem auritaria si papu pitsur auritaria tasika makaya na tamakaya imazai to taparutan
saka kainuri-nuri. Kisah Melaya sumupu tua kainua semas. Manarui makaji na makapadira. Akit subungan tua ruca kiichiana akuma ayakan apa samarau saka mali-mali. Latina na suliva tu suaca kini adavan taja pingan